Koilamati dhoniram ingtia rong bin langsuna thoya long Karbi achutan henu bahi ki bia ronga jeke chengsi ke paman pon. Karbi Farmer Association e hin pen ingkia hom pen hon ke jenga se ke ki pipon. Dwarboguri constituency along MAC Wise Peace and Development Relia Mai ke pedopon. Uttar Borbil PS along left wing lapen right wing apan PMG ke AYS sang Karbi Anglong Autonomous Council yem lunsing teron arideng pen keron pon. Lumpajong MAC constituency candidate apan thon singkram sasi BJP ticket kilongji angring. Upper Dehri Pathok Lamalong ke Chengsi men volleyball tournament ki bipon. Ingdeng Inkoraisi All Karbi Anglong Intersub Association Women Football Championship ning kansuri ni Inkoraisi Aparman Angdong kiti ke pathupon. Kardom Pini Abirta than bang Pini Limerina hansepi non arjita Birtang ton pen. Lakhain ko rapon nilip MAC constituency ke parlo Koilamati Hawar Dhunira Mingtia rong long bin lang sunat hoya long Karbi ajutang hen ubahi kibi aronga je ke chengsi kape man pon. Karbi akhei ta khei kang thim jutang jubat bindeng sumpo chok limpen sido bonta hen ubahi kibi aronga je ke nona kaya long ki klema phai ing arwa sonsi theglong. Lahai mithang Karbi ajutang jubat non owe kimia tumaphan kang thurpon ke pachini pon bom je phansi labang soronga je bi ponlo. Labang so amai ke patir pipon nilip Democratic Forum thiek pen NDF amai phu bilison terang hin pensi mai chari pon. Labang so amai ke chak pon rong ben lang sunat hoy KFA unit atum pensi chak pon lo. Alhi sar po amana peng pen ka chetong dun KFA tiri pi amai phu avinas rong hang chetong dun si maya long ke jai ke dhorom la pen jutang kaprek do bonta Karbi jutang ke claim hot ke jutang claim pon nang pola pen dhorom hot mithang a dhorom chiklem pon vet nang pu pusi than pon. Labang somaya long kachetong dun Koilamati SGB Lawrence Teron Dhunira Mingti arong asar sardeng ingti rong asar jali rong hang sing rong pi nilif KFA aro mai phu bikrom tokbi NDF lamjai sarpo sujiti munga hin pen si aluhi ke pachini pon NDF kongchun bang benting terang hin pen kachuru pipon labang somaya long jutang chunbang KJA hawaramai Muniram Teron chetong dun si hako Karbi henu bahi kibi ke chenga jutang than pon Pini kadokawe bang pharoge thomso sib amuluk chitong dunsi hen ubahi ki biaronga je ke chengsi kape mana long ning che parong pon renti Nilipen Mosasteron 365 News India Kalau so kamat ha ni penangana program ta endo mopen kadam ta tum dat India ta spokesperson da meaning je no si da semet pini ba ke itum ko son si jutang na ko son si paprang jima lalu sita Pini isi ning itu kelambang ke nani tumpen kedam tang ni bila bangso kisun cetong lo kita ini tum halo nani tum pani ni ko an manang kecak la bangso program bang cun cerek lo kita tadu be panda pini ni nani tum theng sini lam cak ti lo kedam tang itu pi ma kecing ke program bang non tum pacun pon lo na lapen ke ini tum non ni pan khai pan lori pan ni kar jab dun pen sini pan hem kang sam nang beng bot ini ni ke kang alam ni ke tung alam ni jing tung lo tarik trot nili panang benglo tarik pli de September achik lo tarik pli bangke mon samanam don chetong ko dil hirong so pilo peace accord ke situ sita ni tum chini lage peace accord kali lage Karbi khai phan ke jordan accord la galam don lage Karbi khai Karbi long le Karbi thelang ke jor accord ni tum ko thek phe to so kitu ko sini phan jan lang ke beng sita ni avinas rong hang jungjung lage nili jungjung phan kali lage nali tum khai la pen opari nili barat chot kali nili bat kanang tan Karbi long khai do an lo so khai do an phan sini tum bache song kaso kache song pen non ke do bom labang so racharia song tum BJP ase government la tum racharia song tum si non labang so alam don long ar pingem sitame Karbi Anglong ke theke ding atong bang ni tum halo so alam don ka opozun aposi nili phanjal lang beng sita non ili tum ke theglong no bang ke penang ana ale dar tum bang ke non ili tum phandat ke theglong lo tum development alam nili jutang hawa lo ningjeng tum ke sita lage nili ki sumi pholam sinani tum phanang che than lo athe people lo pulote tum kichini nai kanang so ili tum long le tum phelang long phelang che jor na ba phige tum hale litrin hem su chiki ma thai bi pura hem su long da thong hoi odi
Ako kalima. Lasi halaso bang si tum mathaling athe tum hem suli kim ji hem pile kim ji tai tum anong le phelang ke first tum cherai kom thek nang na development ke claim ke la ke development ke la ke claim bom bang bom so tai tum anong le phelang wir det itu ma khai tum jutang wir det phi development claim ta le ni lasi halaso join ni sini tum oppose dun no chok che la so lam don ke 2.3 close ke chok che ba khai tum phan hala da gun tu ke ba tum phan ki pi hala so close up tang ni tum chok che la so ki pi de no bosen ni phan hang kang sa no de kita nili hala hem kang sam nang de le nili kache song kang ton ji kali nili kache song ka dam bom lo pani si harvest Karbi Anglong ka dam lo pini da ka nang le lo pela long ka prek ning je bom po ta sa close to withdraw de tikta bang ke nili che song bom po la ke pini jutang hawa lo ka ning je nang ko lo ate khaya lam do khaya be de jutang da bilu mat di Lakhain ko ra trok dwar bagori constituency ke paro daithar Messi Wise Peace and Development Relia Mai ing Nippon Bangso Maya long dwar bagori vidisi mai phu sar koi rong pharpen mai chepem pu pon se alohi pachini pon alohi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be Deputy mai phu Nomol Momin Team Karbi Anglong EM MAC MLA Dwanatum Chetong Don Bangso Maya long MP Horan Singh Be pen lamjai pon se kenang sot kaching thuramo aputak chithan chimum pon Lapen to Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang ahin pen Peace and Development aputak kaching thuramo nat kipaprang don bom Thek je puthak bangso MAC Vice Peace and Development Relia Maya long lamthe jaipon Lapen bangso Maya long APHLC lapen Congress asong along kedodun don pharoi sira troxy ke patum COC BJP along chepok dun Bertapang dakpon dai thor pen amos ing 365 News India Ini yang tu ada BJP lo cepat kaprek asong kan cepat udah bang an bang tu iglo. Pini PHRC pen bang podo jadi tumlong pini kadawe don baru sida don trox ke brok ko panang bong ke don trox baru sida trox ke bang ke kongres pen sampai ke don po bang ke PHRC pen Tegal lagi kopi asong kan sih. ini lagi kongres pen jadi kongres dang mondor kongres presiden ini kan troxi lo so ki nili anak pen COC no dan BJP no sini kem don tulo sepini nili long jelang don teman apa nilong nang do tuan nili kadawe don baru sira don trok sikep armu don nilong nang don no ke lambang e do pulang don baru thom pulo same kohora long damuni chi dako labana ja ton keso opene gari ka ve pena jok sipini ke lan si tong chon Kata dari kongres kan kopi ni sam sesi pu BJP lo ngebai jual sebut. ningkang samse pu lambang ke kali sudame nona marke central long ta BJP sido state long ta BJP sido ko konse da council long ta BJP sido ko konse non marke BJP sarkar se claim lo la sedang rong rupak larji prote sini ke sarkar penang to sarkar pen pe delong ke nilitum private mane nilitum personal pen ke delong pen school delong hospital pe kim the pose bene son ba our sai longji la long pon se so ning it happens ni lang to long pen ye por lang jam long jepong lo Tapi MAC ya kan Richard to binali thanda sona ke bay. Kan mana tangkal pesona piji pula lalu thanda peson tu mah. nilhin man bangke nilhe wal bagori pen kan nilhe ko an yan kan tas politics time lo nilhin pen tangka poisa nilhi phane majok nang be nilhi tangka poisa pen alam tawe ako nilhi phane tangka na piden nilhi ning aklong mas majok mandarabli la pen nilhi ning aklong pen nilhi mandarab panji nilhi ning aklong mas nilhi wal bagori arab panji cirab donji pen nilhi tangka phan pula nilhi claim kali nilhi rad phan se claim piji la pen ke poisa na pipen polote nilhi ba claim tu the poisa nilhi ote majok manta ene majok manta ote Lasana ta BJP lo na tum pen cepat ok belia tum aku nang phi dolang mah nili pinon dola non don pharo sira koi bag dolang lisna pitang tengtel la tum non next on ke bangji nili tum la mesena por nili tum patik to ala tum ako ala tum andeng to Tapi lah bang Faroi sira bang trok sikap armudal itu non MAC kiligi hut lah bang Faroi sira bang trok sikap antara lali tu lah lali fansi hut pi lap pemat. oh nili tum ke sek la soteng lang le panse pipo la pengen dal bagori kisung ke dum don sudah klaim rapet po kan ason si non ke bangji election tani tum klaim pon po kiun an pen ke nang men cetan ni nili men rensing ke non nili dak aprang ke dual bagori mondor kongres presiden Lakhakrip Likor Kanti Constituency Arlo Samilang So Town Committee Angkang Inghana Phuli along Northern District Headquarter Kibi Ponjephan Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Humri Damsi Longli Kelangdam Northern District Headquarter Kibi Ponjephan Bigha Surihini Chinthong Ronghang Farming Society Hin Pen Si Longli Pidundo
Lapen puthot Northern District Headquarter kibi ponjia dim humridam det pen samilang so dikrutimung arong an humridam si Sainik School kapaman ponjia dim an palidam thu Sainik School kapaman ponjia phan bigha pharo pho mate chiri pharo pho an longli longpon labang so kelang damalong kachitong dun Samilang so Town Committee Chairman Robinson Rongpi Vice Chairman Gulab Singh Kramsa Karbi Anglong Autonomous Council pen kewang Mukur Kumar Sarkia si Imtaro Nirula Phangchupi Hirolos Milik Tensing Rongpi Taru Ningti Jojo Terang, Prodip Terang, Digonto Gogoi, Rajen Rongpi, Hemarikro, Dolo Ingti, Chandro Singh Ingti Lapen Pinangan Manpeng Kiduatum, Chetong Dun. Samilang Sopen Mijoram Hanse, 365 News, India. Autonomous Councils Authority, myself, Principal Secretary, Aro more Dujan Secretary, then the Joint Secretary Revenue, and our PWD other officers, আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাৰ যেটো নৰ্দাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে যে হেডকোৱাৰ্টাৰ এই হেডকোৱাৰ্টাৰ মাটিটো আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ ফৰ দ্য সাৰ্ভে আমি আহিছিলোঁ এণ্ড ইন এডিশ্যন টু ডেট আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এখন এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে there should be one সৈনিক স্কুল সো আমি সৈনিক স্কুলৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে সামেলাংছ should be the right place for setting up the thing সো আমি ইয়াৰ কাৰণে সৈনিক স্কুলৰ কাৰণে এটা suitable plot of land আমাৰ যেটো দৰকাৰ হেতু আমি চাবলৈ আহিছোঁ along with my team so আমি চালো আৰু whatever we found আমি এটো Council authority kami janam, accordingly the council authority will decide to find this. Location to final hone gese. Location to my koisi already. It's ami size location kita. Accordingly will place it before the council's authority, and the final decision will be taken by the council. Okay. Nijang Karbi Anglong ke parlo prilu hawara long hands-on demonstration and training on iri spinning machine aphutha Karbi Farmers Association pen kibipon. Hako penta phisar pusara dina kai hut penta Karbi akheya long ki inki kapang reng penta mithang hemari chepang reng ibomlo la pen inki kapang reng penta mithang peria farman inkia home pensi semar ponlo. Lason si Pini Prilu High School asa hemalong Karbi Farmers Association atum chepatir piponsi inki ke pangreng ase ke asai cafe aru atumaphan chipipon. Labang so along Sericulture Department atum kacherap chitu duna joini Prilu along inki ka pangreng ase ke kipi pachun pon. Labang so mai along West Karbi Anglong cafe mai Phudurgeswar ingtia hin pen mai chari pon along Hamren Sericulture Inspector Mongol rong pilapen Susil timung atum alhiaman pen chetong dun lapen Prilu rong asar Monsing be lapen ke ong dung atum chetong dun pen RDGP dun rinti. Labang so along rong philia branch atumaphan inki ke pangreng lapen inkia hon ke jeng ase ke kipi pon pedo. Kheroni Panjaram Kathar 365 News India Prilu along nilitum farmers atum pen lapente sericulture superintendent hamrena hin pen patir piponsi ninia farman spinning machine training la dangnil tum biponiklo athepi alambang la puiglo la so prangarni niltum ladak awareness program ta bilo koson si inki pangreng ning ma pende koson si inki anarong ke inang gi ma lahai awareness program da nil tum bipon ho ta nona bangke halahai ki ke som phanta last monsoon rain hut nilitum aklim host plan inki an aklim ningkan phokep throkep kereng athing piarong aklim da nilitum ron iglo dak laso area long nasi nona bangke niltum chingwai lo ma thalo nasi dagabang end product sericulture end product lo de pilo silt heno na silt da bangke itumge ho pusar pisar pen pangreng boma bangke la eri silt worm Philosemia ricini pu scientificamente ge laso eri silt worm bang sinang pangreng bom bang bom lo sita ilitum professionally ali ke padu pen hemisi rengdok rengni kidu iji aphange kado ita mathate anki okchu long lo te choklo kuancho la sinona bangke
jon ki phir aja le hon ki phir aja le jong si machine pen jong si phir thek li putang te hala quality bang ta machine po a hon da machine po api ta mo machine po na si la pulo te la dak training isi bineng na si non namat nil tum immediate namat training isi bineng tu si arni dong ko pen nil tum mason lo chingwai lo la si labang so spinning training ajai mega bangke pini labang so arni nil tum hot ponsi ladak prilu long pathik ponik lo pende laso penalang litum jong si nitum bangke la ingki pangreng po a hom ke nil tum hon pinchong po la si api taxi api si mocho jorja ya jibustame alang litum la beneficiary atum la interested readers atum alang litum aning ke hang aling lo kali nilitum ke ingki pangreng po a hom si mo jorji apende aing ki okabang nilitum aing ki ok ta jorpo a hom ta jorpo pa aing ki ok ki chophan lipudang te nilitum pene momo tang ho siltwam momo tami nilitum bonai ji pustami ba siltwam pen la prepupa pen chau ta bonai ji putami bonai me ahin jong siltum chuki chokam amu aphan asap su chingthur dunja phan sinil tum taka bor ipon lo apende hala ape bang min ke adore sobe atema las eri sil pen ke bonai ka sonse ape ke lana dor lo ile tum kadoi da chini lo nona huda bangke lage organic sil mati ahor bangke lage inorganic da nitrogen phosphorus potassium pen galilo dake tamne organic lo laso ape ke nasi laso ape ador bangke non yong si litum langdamon suarlo tuma kacing thang api area bang posono bupo pekok punon wamkok punon pini punon lahai jong si sonsi liputang te aset jong jing thangi putang te suri thong kep ra pho manti ke la so aset long li lana dor do hormo nasi la son jong si litum claim liputang te mu keplang tum long asot ma chini liputang te lanon iltum ke claim asai pen a production am hakalang tum nang nam mati nono son bisaralam mulberry silk pen mulberry silk the product mokha la su ke end product ke la pada pe bu he la hai mang ke plang nu ching thang mati ke claim ke gidu ko tu tamne farmers atum si claim nono son e jhak bisaralam aprang ho la richo hu son la China pe nang eklang cheng ahut la so silk da hormuk ke kaching thang ema tum lo kapre ka det a richo pi atum hai chi kaching thang hal tum se export lo la si hala pen revenue kon anil tum ke bang hasut ali la si hala suhut pen hari richo din ahut kapre ka det a richo ke rul ahut pensi la bang so silk ke ador du Karbi Anglong arat aphan nanti agriculture department pen inki ke pangreng aku thak pilo Mrs. PG labang ela pulo alang litum ali chini ni dapot na sinil tum ki puji mangela pulo ake ong galilo ciri si ainki an ciri si along lelong inki an yang silitum liputang te ladak ilitum bisaralam John Faru siapi pliati yang si pangreng liputang te iltum ko ano gelong po lin phokep prepi palong ji lin troxy kat ko kunlongi nge lahai langnam elu pulote prepiupa ke ilin long si pharo thom pharo fli nge lin phokep te ko ano duik pik po nason dak si ake ong galilo ciri si ainki an ciri si along lelong inki an yang silitum liputang te ladak ilitum bisaralam John Faru siapi pliati yang si pangreng liputang te iltum ko ano gelong po lin phokep prepi palong ji lin troxy kat ko kunlongi nge lahai langnam elu pulote prepiupa ke ilin long si pharo thom pharo fli nge lin phokep te ko ano duik pik po nason dak si hala kat kukuna bang ke longi bang ke la silvom lo he silvom kat kukuna bang ke long ji bang lin troxy longi John Faru siapi pliati pen lin troxy pute ilin along pharut
truck troxy ko pharoner cap andam la pulote lin troxy pulte ko no pharoner cap pulote 5600 long ji eta jong si John Pharo hinia pipli ati jong si pangrang at putte double pogolongi inke John Pharo pho pipli ati putte lage triple asong si kambom pu asila ciri hini along le ke litum lada Karbi Anglong long ke available Pini bangso training along pen nang tum agriculture department pen kupipia sonsi rat daga trainer teman kupipio kita ji nil tumane non man ke kipi ke pajir pu bangawe sita non nini bet ajai mek sinil tum lada ke pathik pon nasela nini ang bong nil tum trainer lo spin expert lo hai la master trainer lo hai la alang li phan timong sang ho phan tum wan iglo nasi alang li han lo nasi timong sang ho alang li thanik pol ada ko son si ke jeng nang gi ma ke phir nei ma lahai ahon ko an si ke pathikness ko an nei ma lahai da alang li thanik po la pen la thandet li pudang te la non li tum ke wan ana machine bangke la spinning machine bangke la dagara tum panil tum pikang ek dat nasi dak si alang li tum te bok trai tum charli me po Lakhain ko ra truck door bagori constituency ke parlo upper dehuri pathuak lamalong ki chengsi men's volleyball tournament ki bipon bangso long dehuri loti chari mate DLC atum pensi chepatir pi ponlo la bangso ke pathu ponalong mepu sarmendro singnar lapen kongchun bang devasis singnar atum pensi match pahem pu ponsi ingdeng si men's volleyball tournament ke pathu ajai mek bangcheng ponlo jasemet la bangso ke pathu ponalong aluhia man pen ka chitong dun Dehuri lakhai si Baptist Church Pastor Moses Singnar, Harrison Singnar, Ruben Singnar, Lapen Dehuri Singnar LP School Headmaster atum chitong dun si RDP dun. Apithu ovekimi atum aphan ason akhela mate sports anathu lan su sege ba prangdon thekjia phanta aning ke perung pon alam the than ponsi bangso ingdengi si men's volleyball tournament ke pathu pangcheng ponlo bangso long kadukave tiran kre trogansi phaponlo pumai phu pen pachini pon Chipate pedo pondet pen apit puthot ke hayanong istame pejir pon tu pitlo labangso ke chengsi men's volleyball tournament ke pathu ke chipate ponalong ke chengsi anong e ke chipalong pon lake dehuri singnar sports atum pensi ke chengsiang denganong e tangka lapen certificate chipalong ponlo hiniang denganong e lake tengne un e sports ate ranatum si trophy tangka lapen certificate chipalong ponlo puthot best player mate ke pathu theknai anong elake arun terona phansi trophy lapen certificate pipajir ponlo dehuri pen amosing t 365 news india Karitang Pupen Chandra Tirang Chiki Moment Pen Ingdeng Inquiry si All Karbi Anglong Inter-Sub Association Women Football Championship Ning Kansuri Nirai Inquiry si Kachipatir Pipon Kasa Lapen Chirap Chitodun HSA ke Pathu Ponadim Laki Hanjang Langso SA ke Pathu Aklam Kedam Tang Preni Paing Gora Player Ni Pen ke Pathu Pangcheng Pon si Pini Ni Pai Thong Kep Arni An Women Football ke Pathu Anglong Kiti Pathu Pon Arni Kang Sampor Pai Ni Rachti Mapor Malom Pen Aluhia Tumaphan HSA Hongjay Long Deng Pon Aluhia Man Pen DSO Relief Ronghang Kasa Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron KAC EM Kacherong PP KAC Board Maipu Kadom Terang Pi MAC Sima Ronghang Pi BLCC Maipu Winson Ronghang Pen Chenglok ke Thekeding Atum Chetong Don Si ke Pathu Pamahot Aliralon Pidon Greater Difu Asia Teranatum Pen Langhin Asia Teranatum Pan Gold Ila Pen Paive Pen Parem Pon Nong eke pajir po na mayalong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang man peng aluhi pen MP Horan Singh Bay Assam Assembly Deputy Speaker Numol Momin MLA Bijaya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang pen Chenglok Team Karbi Anglong EM MAC Atum Chetong Dun Ki hai po na nong elake tangka surin koila pen trophy Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pen si pajir pon Lapen kerematera na tumaphan tangka suri kep lapen trophy MP Horan Singh biari deng pensi pi pajarpon. Bertapang dakpon bokajan pen Bisnu Lekte 365 News India. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo ajo ke me kardom.